Različitim aktivnostima Policijska uprava Kruševac započela je realizaciju aktivnosti u okviru obeležavanja Dana policije i proslavljanja slave Svete Trojice. Prve aktivnosti su bile namenjene najmlađima, istakao je načelnik Ivan Milenković i naglasio da će ove godine, usled povećanog nasilja nad ženama, pripadnice policije, pored redovnih aktivnosti, staviti akcenat i na one koje se odnose na osnaživanje žena u policiji, kao i svih građanki Kruševca. Pa će u skladu s tim, a sve u sklopu proslave Dana policije, 1. juna ove godine, mreža žena u policiji, ogranak Policijske uprave u Kruševcu, ovde posjetiti dispanzer za žene, gde će jednim prigodnim poklonom ukazati da brinemo ne samo o ženama u policiji, nego o svim ženama, jednostavno, s obzirom da je to trenutno aktualna tema zaštita žena, imajući u vidu na broj povređenih i stradalih žena u nasilju u porodici, tako da i ovim putem želimo da ohrabrimo žene, ne samo da prijave nasilje u porodici, nego jednostavno da im pošaljemo poruku da smo tu mi kao pripadnici policije, da ih uvek i u svakom trenutku zaštitimo. Centralna manifestacija u nedelju 4. juna biće održana u Beogradu, dok će Policijska uprava Kruševac na platou ispred Kocka u 11 sati organizovati taktičko-tehnički zbor. Gde ćemo kao i svake godine prikazati naoružanje i opremu koju koristimo, razgovarati sa građanima i uglavnom razgovarati o onim problemima koje građane muče, da jednostavno saznamo šta je to što policija treba u narednom periodu da preduzme, da poboljša svoj rad, a naravno sve u korist građana. Milenković je na kraju razgovora istakao da je cilj rada Policijske uprave Kruševac bezbednost Kruševljana, a da je lična i imovinska sigurnost svih nas na prvom mestu. Takođe je podsjetio i na akciju predaje neregistrovanog oružja koja traje do 8. juna i naglasio da je odziv dobar.